Aman tağın qanday жақсысыңарбы? Mına Muhammed Peygamberimizin mescidine geldim. Dünkü saat 3. Oşon için hiç kim yok. Tınç ibadat kılganга kengiri bolat da. Şunday o baş ayağına adamın gözü jetpeydi. Şunday çoğun mescid. Nake. Qanday çoğun mescid de. Hazır men mine yana getemin. Mine yana ibadat kılganды karam. Oşon Muhammed Peygamber'in jatkan mürdesinin arkasına varıp namaz okuyayım Kuda kalap nasip kılsa. Ol oşo jerde Muhammed Peygamber'in үйü bolgon. Uzaganda үйүнөн uzagan. Oşo ereje boyunca peygamberler anake. Peygamberler uzagan yerine koyulat eken de kayşı yerde uzasa oşo жерге koyulat eken. Muhammed Peygamber oşol özünün mescidinin yanında үйü bolup oşo үйүндө uzagan için şu жерге koyulgan eken. Keche har бириңердин атыңарды айтып, Muhammed Peygamber'ga salam duayыңарды жолдоп койдум. Бишан Кудагыйды, Белек Буюаланы, Бекмаматты, Жыргалдарды баарыңардын атыңарды атап. Бирден айтып атыңарды. Ошондой uzak. Buyagı oyaka жетпейсиң эле uzak ой. Ошончо uzak buyagı. Buyagı da ошондой. Төрт тараптан ошондой да. Жасалгаларын карагыла. Немен Осман империясынын убагында жасалган экен. Шундай бар. Мына Куран китептер.